Hola. Buenas tardes. Os damos la bienvenida a los padres, madres, profesores, profesoras y, cómo no, alumnos. Estamos esta tarde aquí reunidos para celebrar nuestra unión en esta superorla de segundo de bachillerato 2020-2021, que contra todo pronóstico por parte de los profesores, que preocupados nos decían que estuviéramos atentos, ya que en cualquier momento nos podrían confinar y el curso no iba a parar. Pero el curso ha parado y ya ha acabado. Como todos los años, ha habido altibajos, pero este año en especial con la dichosa pandemia, que nos ha cortado la vida a las 10 de la noche y no nos ha dejado disfrutar de las fiestas que se celebran en segundo. Aún así, se han celebrado algunas de Strangis. Pillines. Que el Instagram y el resto de redes sociales son muy chivatas y lo dicen todo. Bueno, bromas aparte, es verdad que el curso ha sido duro, porque segundo de bachillerato ya lo es de por sí. Pero si además le sumamos el coronavirus y esas vainas, ni os cuento. Bueno, ya está bien de cosas negativas, ¿no, Jairo? Pero mejor que algunas positivas, ¿eh? Sí, es verdad, pero sigue el guión y di las cosas positivas que tanto nos ha costado encontrar. Tienes razón. En mi caso, por ejemplo, el coronavirus me ha servido para echar más horas de estudio. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y si alguien no lo está, que me lo diga o se calle. Si te refieres al estudio de las series y pelis de Netflix, estoy de acuerdo. Porque ¿cuántas te has visto este año? No, yo he estudiado. Pero sí que es verdad que me he visto mis 50 series y mis 10 pelis. Este curso también nos ha unido con nuestros compañeros. Y es una pena que acabe ya nuestra etapa como estudiantes de bachillerato, cerca de casa, con nuestros padres. Todavía no se ha acabado, ¿eh? Que nos queda una comida en la que yo por lo menos me lo voy a pasar genial. Claro, todos nos lo pasaremos genial, pero siempre amb coneixement. Sí. Y es que, aunque no hayamos podido celebrar el viaje que todos queríamos, vamos a poder despedir el curso como se merece. Sí, aumentando aún más las ojeras que nos ha dejado ese selectivo. Bueno, la selectividad y el curso. Bueno, Jairo, dejemos de hablar y dale paso a la fiesta. Sí, dejemos ya de hablar nosotros y demos paso a segundo A, que nos cuente su experiencia. Qui ens ho diria? 11 de juny, el dia que tant esperàvem després d'un curs amb crits i rialles que amagaven plors. S'ha fet llarg i en molts moments costarà cap amunt, però hem aconseguit treure el millor de nosaltres, o almenys el que podíem. Recordarem les classes amb Tere, amb els infinits comentaris d'obres que faran que visitem el lloc que visitem, coneguem la seva història. També la cultureta general de Carles, les festes de Maria amb la filosofia i les tantes classes coneguent totes les facetes de Kant, tot i que era el més odiat per la classe. Per no oblidar totes les redaccions pendents que Marisa tindria que corregir. O els ànims que Cristina, dels que hem pogut gaudir des del primer dia. Què dir d'Anna, que gràcies a tu coneixem a la perfecció la vida de Vicent Andrés Estellés. I parlant de la vida, no podem oblidar les anècdotes de la Mili i la universitat. Veritat dura? I a nivell anecdòtic, no oblidarem les reunions a València de Toni, que encara que venia poc, quan venia s'ho currava prou. I per la meva part, agrair a Raquel les classes quasi particulars tan especials que m'ha donat, que han fet que faci un selectiu de puta mare. Sens dubte, no ens oblidem de tu, Lluís, que has fet que el curs siga una mica menys pesat, tot i que contestar no era lo nostre. I estem segurs de que cuidaràs de Roseta igual de bé que has cuidat de nosaltres. Però, i les pedazos de classes que hem tingut, què? Amb les mítiques contestacions de José a Totora, els karaokes amb Cristina, que poc es parla però sabia les cançons millor que nosaltres. O l'arbre tan guai que van fer les nostres companyes per recordar-nos que el Nadal estava a prop. Però vinga, va, no m'allargue més. S'acomiada una altra generació, i aquesta vegada és la de la revolució. Una pandèmia mundial va tindre el poder de fastidiar-nos el final. Però l'important és
que estem ací, celebrant i recordant des del principi fins al final. I s'acaba aquesta etapa, i sols ens queda dir que moltes gràcies a tots i a totes per formar part d'aquesta petita família. I com ja se sap, som del pare y son de puta madre. Muchas gracias. He de decir que nos ha conmovido mucho. Bueno, pero nos han dicho que hay otros 3 aspirantes al mejor título para el discurso. Adelante, segundo B. En la nostra vida diària són poques les vegades que ens parem a pensar en el que passa al nostre voltant o en el que es passa, fins que un dia com avui tires la vista enrere i te n'adones de tot el camí que has aconseguit i que una gran etapa de la teva vida es tanca. Han sigut uns mesos exigents, durs, plens d'esforç, on hi ha que clavar la presència del nostre amic, el Covid. A pesar de la seva presència, hem crescut en els àmbits acadèmics i personals. No ha sigut fàcil per a ningú en absolut, però això ens agrada donar les gràcies als nostres pares que en un any tan complicat han sabut mantenir la compostura i han estat a l'altura. Gràcies per aquest suport incondicional i aquest afecte que és necessari i que de vegades és tan poc agraït. Però que no se mos donen els pares, que també tenim que agrair la part que ens toca als companys d'aquest any. Una classe tan gran, amb tants pensaments diferents, i al final hem sabut juntar-se i ajudar-se. Des d'ací, gràcies a tots i cada un dels components de segon debat B per fer possible aquest any. És una menció especial als amics i als companys que hem sabut estar en cada ocasió. S'hem acompanyat alguns des de molts anys i altres durant aquesta etapa tan dura, en què hem patit junts i a la volta hem crescut i hem vivit bons moments i sempre recordarem les tutories amb Mariola que tant ens il·lusionaven o a Josep dient-nos que arribarem a l'hora. La implicació de Marisa en cada de les seues classes. Hasta així arriba aquesta etapa, però no significa el final de les nostres amistats, ja que una cosa que ha aconseguit aquest institut és formar una gran família. Com ha dit Penélope abans, avui és un dia en el que tots mirem enrere i veiem tot el que deixem i també el que s'emportem per a continuar el camí. No només coneixements, sinó experiències i records, perquè la probabilitat de que recordem el mite de la caverna no és molt alta, ho sé, Paco. Però a veure, qui podrà oblidar-se de l'expedició a l'Antàrtida de Marisa, que tenia un PowerPoint en fotos i tot? Impossible. Qui no recordarà el Mindfulness de Mariola o l'ansiat saquer de química de Cèlia o els pòsits d'Hermínia? Records dels que riurem d'ací uns anys quan ens tornem a veure al voltant d'una taula, dinant o quan pugem a l'institut a veure els profes. A veure si Josep ha deixat ja que els alumnes utilitzen la calculadora en els exàmens, que t'ho agrairíem. A veure si Maria José segueix anant a aquests concerts en valencià o si Elisa ja té aquesta ansiada visió espacial, que esperem que sí. Recordarem també a Jaume en la mesacamilla i els listenings, les xerrades en els patis amb el par i les 6.000 hores de condició física amb Alicia i Alberto. Ara ens transportem fins a setembre, on comença el curs, i ens dona l'horari. Veiem que tenim 4 hores a la setmana de l'optativa. I sabeu ara a mitjans de juny què ens emportem? Ens emportem els cotilleos de Mari Carmen, que eixim d'allí sabent-ho de tots. Els consells i les cançons de classes de francès. Raquel, no havia vist mai ballar amb les meves amigues. Òscar, s'emporten de tu els punts que ja veia que guanyar per a tot, escoltar música, i moltes altres coses. I per últim, José Manuel, de tu ens ha arribat algo d'un escalèstric i unes carreres. Et sona? I aquests són una mostra de tots el que ens emportem. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquesta aventura. Gràcies als familiars per aguantar les nostres cares de gos tots els dies i gràcies als companys de classe simplement per ser vosaltres. Esperem que aconseguim tot allò que es proposeu i que gaudiu d'aquest estiu com si fos l'últim, tenint sempre a mà el quadernet d'integrals. Moltes gràcies i fins sempre. Muy bien, muy bien. Este también ha estado a la altura del anterior, pero veamos uno más. Adelante, segundo C. Hace poco menos de 2 años abrimos de nuevo el tocadiscos.
esta vez para escuchar el que sería un nuevo álbum para todos. Poco a poco, día tras día, la aguja recorría cada surco del vinilo, haciendo sonar las diferentes canciones. Unas más alegres, otras perfectas para llorar, algunas que pasaría sin dudar y, sobre todo, muchas para recordar. Y así sonaba la primera canción. Aún recordamos dar el primer paso a ese salón de actos. Dentro de nuestra se removía una sensación de nervios por conocer a nuevos compañeros. Para ambos todo era nuevo, instituto, profesores, amigos, aulas, pero por fin tocó subir a clase. Y al ver todas esas caras desconocidas, solo pasó por nuestra cabeza: menudos 2 años nos esperan. Se establecieron frentes de mesas por grupos, con la fila del fondo que haría hablar a más de un profesor. Ese día no pudimos conocer mucho a cada uno, pero durante 2 meses escuchamos todas las voces que conforman este disco. Javi, o podríamos decir el tocaos. Paula, acuérdate que estudiar antes de un examen rompe las estructuras mentales. Y Andreu, con sus ganas de speaking los últimos días. Andrea, sin duda la mejor de las liantas. Inés, cuidado si está la tele. Andrea, los exámenes de valenciano puede que no, pero oye, los de inglés los acababas en media hora. Jairo, bueno, quizá deja de escuchar para aprenderse cada uno de vuestros coches y así decidir con cuál darnos una vueltecita. Iván, sin duda echaremos muchísimo de menos tu risa en clase. ¿Y qué se le da mal a María? Que me hace bonitos hasta los títulos. ¿Se le habrá hecho más ameno estudiar selectivo? Mauro, cuidado con las escaleras, no te vayas a caer. Joel, ¿se me escucha bien? Pau, violinista y experto en hacer ejes de historia. Rodri, que los primeros días ya nos demostró que no le cuesta mucho acabar sin camiseta. Elba, la única capaz de ganar competiciones y sacarse un bachiller. Y Miguel Ángel, que será callado, pero cuidadito si tiene hambre. Mireia, quizá cuesta oírla leyendo un texto de historia, pero ponle Queen, El canto del loco o ABBA y ya después hablamos. David, despierta que te toca. Un aplauso para él, que por fin ha venido con el cinturón ya puesto y no está viendo ningún partido de tenis. Elena, la lianta de las clases online. Alejo, ¿hoy estás contento con tu sitio? Y no nos olvidamos de las 4 personitas que al poco tiempo abandonaron el grupo, no por voluntad propia, sino hubiesen seguido. María, quien a pesar de sus miradas los primeros días, que sé que nos has echado de menos. Y Sara, que ha venido a la graduación en vez de irse al dentista o al fisio. Irene, la única que se despertaba con ganas de pensar un outfit nuevo cada día. Y Julio, que aún nos debes un viaje en avioneta. Pero la mejor de las canciones, sin duda, estaba por venir. Jaime, ¿recuerdas esa primera cena en el Bahía? Claro que me acuerdo, si me cambiaron la identidad. A ver, puede ser porque no nos conocíamos mucho. Bueno, pero en el bus ya sabíamos cómo se las gastaba cada uno. No, pues el homie, ¿sabes? Ahí ya empezaron a envidiarnos el resto de clases. Sobre todo por nuestros TikToks. Tía, para TikToks los del Saragata, universitarios. Pero tranquilos, que hoy las cenas continúan. Después de tanto tiempo escuchando las canciones del disco, algo que nadie se esperaba nos sorprendió. De un día para otro estábamos cada uno en su casa conectados a las clases, las que habían, que se hacían interminables. Faltaba ese ambiente que poco a poco se había ido creando en el grupo y que te hacían las clases más llevaderas. Despertarte a las 9 de la mañana y verte a José Alberti 10 minutos callado para después explicártelo todo en espejo, tampoco era tan aburrido. No como las de filosofía. Pero bueno, aún así valían la pena por el rato de después, cuando no había profesor y todos perdían la vergüenza y desconectaban las cámaras. El disco estaba llegando a su fin. Y encima de la forma más triste, pues cada uno lo tuvo que escuchar en su casa. Pero aún quedaba una cara del disco por disfrutar. Sin embargo, aunque estábamos avisados, esta parte ha sido la más dura. Empezamos un segundo de bachiller separados, con mascarilla y sin algunas personas en clase. Hemos pasado un año diferente, con mucho gel hidroalcohólico y desinfectante de mesas. Hubo meses en los que era difícil que nadie estuviera detrás de las cámaras. A mitad de curso nos sorprendió la Pili. ¿Quién? Y los viernes de matemáticas. ¿Es Josep? Hablando de matemáticas, ¿hiciste el otro examen? Que no, que Jaume ja ens va dir que només era un. ¿Y qué es lo otro que nos había enseñado Jaume? Que a partir de Nadal el temps vola. Ha llegado ya el momento de guardar este vinilo y ponerlo en nuestra estantería personal, la cual ya cuenta con muchos otros discos que narran nuestra historia.
Pero este, en particular, es especial, pues es el que hemos vivido todos juntos. Y es que todos juntos... Hemos sufrido y hemos llorado, pero bachiller se ha acabado. Bueno, este me ha encantado. ¿Cómo se nota que es tu clase, eh? Si tú lo dices, veamos si lo mejor se ha dejado para el final. Adelante, segundo D. Buenas tardes a todos, alumnos, profesores, padres y a todos aquellos que nos están viendo online. Queríamos agradeceros hoy a todos que estéis hoy aquí acompañándonos y que hayáis formado parte de esta etapa tan importante para el alumnado. Hoy finaliza una etapa y nos gustaría dar las gracias a los profesores y al instituto por habernos dado esta oportunidad. Gracias a Marisa, porque aunque te hayamos hecho enfadar de vez en cuando, siempre has estado cuidando de nosotros. Y sobre todo, gracias a los padres, que se han llevado la peor parte. Ahora, antes de empezar, démosle un fuerte aplauso a los alumnos de segundo por haber llegado hasta aquí. Somos Lucía y Diego, los representantes de la clase de segundo D, la clase de la Toñineta, una clase un tanto peculiar. Hace 2 años, estos 20 individuos llegamos a este individuo para empezar una nueva etapa. Un grupo de extranjeros y de desconocidos, que veníamos de colegios distintos y que fuimos agrupados en la misma clase. ¿Te acuerdas, Lucía, cuando leímos la lista el primer día de clase y no teníamos ni idea de quién era ninguno? En algún momento dejaríamos de ser unos desconocidos y es que, ¿quién nos iba a decir que en tan poco tiempo acabaríamos haciendo un pogo en mitad de la clase, haciendo competiciones de lanzamiento de tiza a las luces o compartiendo disgustos en nuestra famosa llorería? Somos muy distintos unos de otros y tal vez fue eso lo que hizo que nos llevásemos también desde el principio. Y no solo conseguimos este feeling entre nosotros, sino que también pudimos compartir buenos momentos con los profesores, como el ataque de risa con Pau Miquel, que duró una clase entera, las anécdotas de Durá cuando era joven, algunas clases de tutoría al sol con Marisa, las fiestas y los bailes con Raquel en clase de francés, y no puede faltar el día en que Durá cantó Vivir así es morir de amor delante del micrófono. Pero, además de buenos momentos, nos gustaría destacar los consejos, el apoyo y la motivación por parte de todo el profesorado que, aun sin conocernos, nos ofrecieron desde el principio. Tan solo han pasado 2 años desde que llegamos a este instituto, pero para nosotros ha pasado una vida. A Verdú incluso le ha crecido el pelo. Ahora hemos acabado. Esta etapa ha llegado a su fin y ha llegado el momento de disfrutar. Hemos reído, hemos compartido 1000 momentos juntos, pero también hemos llorado y nos hemos agobiado. Ahora solo queda reír y pasarlo bien y recuperar esos momentos que este año no pudimos disfrutar. En coneixement, home! Chicos y chicas, justo en estos momentos se nos abren nuevas puertas, pero de ninguna forma cerraremos la del recuerdo de estos años. Cada uno elegirá su camino y quizá hasta nos encontremos con alguno durante el trayecto. Pero está claro que no olvidaremos los buenos momentos que hemos pasado aquí juntos. Ha llegado el momento. Estamos listos para comernos el mundo, porque tras el esfuerzo realizado nos lo merecemos. Esto no es un adiós, es un hasta luego. ¡Enhorabuena! ¡Hoy nos graduamos! Bueno, hasta aquí los discursos de los alumnos. Tenemos que admitir que no había ningún trofeo, pero nos han encantado, ¿verdad? Ahí estamos. Tras el listón tan alto que acaban de dejar los alumnos, llega el turno de los tutores, que esperamos que se hayan preparado algo interesante. Per favor, pugeu Lluís, Marisa, Mariola i Jaume. Bueno, abans de començar, jo sí que voldria dir que sou una generació que no oblidarem, sobretot per les circumstàncies, i jo especialment a alguns segons debat no vos he conegut o no sé molt bé, però els altres vos vaig tindre tots en quart i vos porto molt en el cor a tots. Benvolgut alumnat, famílies, professorat.
i membres de la comunitat educativa de l'IES Pare Vitòria. Bona vesprada i benvinguts a aquest acte. En nom de les tutores i tutors de segon de batxillerat, els professors es posen nerviosos, jo respire. Pot semblar un tòpic dir que aquest ha estat un curs difícil i complicat, però com bé sabeu, de debò ha sigut així. Si el passat el finalitzàvem tots des de casa, improvisant com podíem docents i alumnes per tractar d'afrontar una situació sobrevinguda. En aquest curs hem hagut d'aprendre a conviure amb la pandèmia, apostant i fent un gran esforç des del primer moment en aquest centre per a una presencialitat total. El preu ha estat ocupar qualsevol espai disponible, no sempre amb les millors condicions acústiques o de temperatura ambient, i tractant de suplir amb tecnologia i voluntat per part de tots les obligades absències per contagis o confinaments. Però, a canvi, hem aconseguit que no perdereu mai la proximitat humana i la qualitat en l'aprenentatge. Per això volem destacar especialment el vostre esforç i compromís. Heu estat un exemple de resiliència i d'actitud positiva front a les adversitats d'una adolescència truncada per normes i limitacions. Com afirmava el químic Louis Pasteur, el meu anglès, perdoneu-me... És francès. Francès, imagineu-se. No us hem d'evitar les dificultats de la vida, us hem d'ensenyar a superar-les. Així que si podeu traure alguna cosa positiva, penseu que vèncer adversitats com aquestes us convertirà en una generació més forta i preparada per afrontar els entrebancs que us pugueu trobar al futur. Nosaltres podem certificar que no heu deixat de tindre inquietud i il·lusió per continuar dia rere dia fins a arribar a aquest moment, en què conclou una etapa educativa que alguns iniciareu en aquest institut fa 6 o 7 anys i altres fa 2 o 3. Pot ser, encara recordeu els nervis del primer dia, els dubtes pels nous companys, per quins professors tindríeu, per si seríeu capaços d'arribar al dia d'avui. Aquelles sensacions s'afegeixen ara a totes les experiències viscudes a l'institut per conformar un bagatge que de segur us ha fet créixer com a persones. És possible que durant aquests anys heu tingut la impressió que els continguts que havíeu d'aprendre no tenien cap relació amb els interessos de la vostra vida. Assegurava el poeta grec Hesíode que l'educació ajuda a les persones a aprendre a ser el que són capaços de ser. Així, a l'institut molts heu descobert que sereu metges, filòlegs, matemàtics, economistes, advocats, historiadors, músics, químics, filòsofs, informàtics o mestres. Altres és possible que encara no tingueu clar el vostre destí, però no patiu. Esteu a temps d'entropeçar i equivocar-vos una i 1000 vegades, però no perdeu mai la voluntat i la il·lusió de continuar aprenent. Aquest preatítol de batxillerat no és més que un passaport per viatjar més lluny. Des d'ací, el vostre professorat us animem a que continueu desenvolupant els vostres intel·lecte i personalitat, que mai us sentiu derrotats, tot i que en algun moment us trobeu desmotivats front a les dificultats. Opinava l'escriptor cubà José Martí que solament un poble culte pot ser verdaderament lliure, així que continueu formant-vos dins i fora de les aules, perquè la finalitat més bonica i útil de l'educació i la cultura és enriquir les nostres vides, ajudar a conèixer-nos millor i alliberar-nos dels prejudicis per tal de ser bones persones, plurals i justes, que falta fa amb els temps que corren. Finalment, els equips docents d'aquests grups de segon de batxillerat volem dirigir també unes paraules d'agraïment a les famílies d'aquestes xiques i xics que avui es graduen. Sabem que molts heu estudiat amb ells les lliçons i heu patit els dies d'exàmens, els dubtes i les angoixes. També que heu trobat una estona a la vostra jornada per a parlar amb nosaltres quan ha estat necessari. Us demanem que continueu inculcant als vostres fills els valors de la constància, de l'esforç i de la superació personal. I també us donem les gràcies per haver confiat la seva educació a l'IES Pare Vitòria i, per damunt de tot, per creure en un ensenyament públic i de qualitat. Res més, ací deixeu el port, esteneu el velam i comenceu el viatge a la vostra Ítaca particular. Esperem de tot cor que pugueu complir les vostres metes i els vostres propòsits en la vida, però recordeu que ara i per sempre sereu del Pare. Moltes gràcies. Estos sí que nos han gustado de verdad.
Os habéis merecido el detalle que tenemos ahora con vosotros. Por favor, profesores y profesoras de segundo, ir subiendo al escenario a medida que os vamos llamando. Jaume Abad, José Alberto Agulló, María José Alonso, Herminia Blanquer, Francisco Bodí, María Teresa Botella, Alberto Botella, María Calero, Carles Castillo, Ana María Crespo, José Manuel Durá, Ignacio Ferrero, María Teresa García, Natividad García, Antonio González, Patricia Jiménez, María Luisa Juan, Óscar Llorens, Alicia Lorente, Ana Micó, Mariola Miró, Roderick Ortiz, Elisa Sauquillo, Cristina Sánchez, José Manuel Segura, Celia Sempere, María Soro, Alejandro Sánchez, Marina Tarazona, Amparo Vicedo, Luis Vidal, Raquel Vilaplana y Gema Vilaplana. Quique Ferri, ¿no? Bueno, igual que hemos tenido un detalle con los profesores, también tenemos uno para los alumnos. Per favor, no, estan tots així, per res. A mesura que vagin dient, aneu pujant. El director està. Val, aniré quedant-vos uno per un, començarem per el segon debat A i seguirem en els demés. Per favor, pugeu, arreplegueu. Gràcies. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Vaig citant-vos, arreplegueu les orles. No patiu si algú vos donen una orla que no és el vostre nom, perquè són totes igual. Així que si alguna estiguera a descol·locar, no patiu perquè les orles esteu tots. Palmira Abad García, Berta Abad Pérez, José Albero Mora, Olaya Albert Espí, Inés Cantó López, Lirios Cantó Requena, Marc Castanyer Pascual, Marta Castelló Candela, Alba Cortell de l'Om, Maria Domènech Miguel, Andreu Ferrando Abad, no està, Patricia Frag Kuzmenko, Lucía Giner Díaz, Sarai Gisbert Romeu, Ruth Guillem Vicens, Joan Isidro Bravo, Alejandra Martínez Valor, Daniel Pastor Pedro, Lluna Payà Abad, Iris Pedro Agulló, Laura Piqueras Martínez, Altea Pla García, Mireia Reig Sirvent, Ana Rivera Vilaplana, Paola Rico España, Carlos Roldán Verdú, Irene Sanauja Martínez, Julia Santamaría y Paredes, Aina Seguí Cortell, Àlex Segura Serra, Sergi Segura Serra, Andrea Serra Soler i Ariadna Vilaplana Aracil. Ja esteu tots, és del segona. Enhorabona. Anem a continuar ara en l'orla de segon debat B. Un momentet, que acabem de despejar l'escenari i comencem. Segon debat B. Adrià Alentado Frau. Pablo Andreu Torregrosa. María Aracil Pérez. María Belloso Poveda. Arnau Bernabéu Corbí. Marina May Bonmatí Sirvent. Aitana Chazarra Murcia. Andreu Climent Verdú. Sara Coloma Vilaplana. Joana del Tell Casanova. Paula García Juan.
Michelle Jiménez Vélez. Axel Gómez Fuster. Gorka Guarinos Reyes. Rosa Isabel Hernández Solera. Alba Jordà Mora. Gerard Llopis Oriola. Javier Mayor Baquer. Pedro Melenchón Vilaplana. Salomé Micó Belda. Fernando Pérez Llorente. Pablo Picó Silvestre. Aarón Piqueras García. Nadia Poler Casas. Sergio Requena Oltra. Iker Rojo Peinado. Irene Sanchís Serrano. Endeiva Sangale Herbás. Neus San Juan Casasempere. Penélope Sirvent García y Maya Torregrosa Sánchez. A veure, poseu-se més agrupats. Val, continuem amb segon debat C. Són uns poquets menys. Comencem. Espere. Javier Alós Miguel. Paula Balaguer Bravo. Andreu Bernabéu Corbí. No, sí, es van així. Andrea Ciscar Pareja. Andrea Hernández Catalá. Inés Juan Miró. Jairo Laguna Picó. Iván Lara Horta. María Yacer Martínez. Mauro Llorens Requena. Joel Mira Moltó. Pau Moltó Silvestre. Rodrigo Monllor Vitoria. Elba Navarro Corbí. Miguel Ángel Ochando Mota. Mireia Pérez Fullana. David Ripoll Penedès. Elena Sánchez Tomás. Carla Trelis Molina. Alejo Valor Segura. Y Francisco Javier Verdú Macià. Bueno, i per últim anem a acabar amb segon debat D. Irene Andérica Fernández. Cristel Barreno Reynoso. Pablo Botella Cortés. Aitor Brotons Fernández. Juan Company Canet. Altea de Mora Martí. Mireia Gadea Sempere. Mar Gisbert Santonja. Julio César González Betancourt.
Debra Kusukika Kafua, Enric Llacer Angulo, Celia Linares Garrido, Valeria Maya Verdú, Vera Nacher Mata, Lucía Olcina Almería, Melanie Palacio Romero, Gema Pérez Calatayud, Diego Sirven Miralles, Marina Soler Ferrandiz y Izan Tortosa Olcina. Pues qué pena, Irene. Hemos llegado al final de nuestra unión. Pues la verdad es que sí, pero ahora nos espera una nueva etapa llena de aventuras para todos. Nosotros nos despedimos aquí y os damos las gracias por vuestra atención y vuestra confianza en nosotros para dirigir la orla. Espera. Y ahora os dejamos con el director que nos dirá unas palabras. Bona vesprada. Ha arribat el moment del final d'aquest acte. Estimat alumnat, estimades famílies, tant les que esteu ací present com part de les famílies que ens envolten ací dalt, i estimat professorat, és un plaer avui poder tornar a aquest acte tan rellevant. Ara ja podem dir que estem recuperant certa normalitat. Les vostres filles i fills han arribat al final d'una gran etapa educativa, amb unes circumstàncies molt especials, esdevingudes per la pandèmia que estem suportant. Sou una promoció que heu de gravar el que heu viscut aquests últims 15 mesos, perquè és un aprenentatge per afrontar els futurs reptes. Des del professorat, la finalitat ha estat que cadascú de vosaltres construeixi el seu propi edifici de coneixements, aprenentatges, competències, inquietuds per resoldre les diferents qüestions que sorgiran personalment i socialment al llarg de la vostra vida. I amb tota aquesta personalitat que teniu, junt a la intel·ligència artificial que la tenim ahir ja, donareu resposta a les diferents qüestions socials, sanitàries, econòmiques, científiques, lingüístiques, etc. Alumnat, ara teniu per davant un munt d'oportunitats. Us enfronteu a un nou món marcat en aquests moments pel virus i que implica que cada vegada més hem de donar respostes globalitzades i amb molta rapidesa. Tenint en compte qualsevol fet o variable, teniu tots els membres per donar aquestes respostes. Enhorabona. Famílies, finalment vull dirigir-me a vostès per agrair-los el fet d'haver confiat en el pare Vitòria, l'Institut d'Alcoi, i de donar-nos aquesta oportunitat de formar part de vosaltres. I tal qual han dit les tutores i els tutors, per ara i per sempre sereu del pare Vitòria. Moltes gràcies.
Una noche más pensando en lo que quiero. Todavía miro el tiempo y no le creo. No, no, no. No, no, no. Otro día que a mi lado no te veo. No funcionó cuando te fui sincero. No, no, no. No, no, no. Si no fue así, no digas no. Si fue por mí, si fue por vos. No fue fácil dejarnos ir para los dos. Para los dos. Quiero guardarte en mi cama cuanto antes. Fuego siento al tocarte.